Fi żmien il-miliet, il-Maltin iħobbu jitrejqu b'xi ħelu tradizzjonali tal-miliet ma' dik ix-xarba sħuna, bħall-imbuljuta, ċumnata jew xi belatej jew kafè. Mal-ħelu tal-miliet tiżdied ukoll xi kaxxa ċikkulatini minn ta' barra li tkun qlajt bħala rigal mill-qraba jew ħbieb. Iżda qatt tgħaddilek minn rasek li tagħti xi kaxxa ċikkulatini magħmula minn Malta. Kunċett relattivament ġdid imnissel f'Malta 4 xhur ilu hija l-fabbrika taċ-ċikkulata li tipproduċi istess iċ-ċikkulata li tbieħ minflok timporta ċ-ċikkulata minn barra. Net News żar din il-fabbrika ġewwa San Pawl il-Baħar u tkellem ma' Neil Hitchcock, sit il-fabbrika, fuq kif ġietu din l-idea li jnissel dan il-kunċett f'Malta. Well, when I first moved to Malta, I looked at what natural resources we had here, and we had a great wine industry here, and we had other great tourist industry here. And I thought, what matches between the two of those, tourism and wine? And of course, chocolate matches so well with wine. And also, it's a great product to take home to show people some of the great stuff that we make in Malta for tourists who go home. Iċ-ċikkulatier David Pulis laqana ġol-kċina tal-fabbrika għarriħa tfuħ taċ-ċikkulata u rina mill-viċin il-proċess kif tinħadem iċ-ċikkulata mhux maħduma għal kif narawha lesta fuq l-ixkaffi tal-ħwienet. Tal-pass importanti għal-ċikkulata biex tinħadem huwa dak li jgħidu l-tempering fejn ċikkulata tija s-saħħa, tija l-gloss tagħha, tija l-crispiness tagħha, ġifieri mingħajr tempering ma jistax ikollok prodott tajjeb. Bażikament hemmhekk nkunu qed nistabilizzaw il-crystals nisibu fil-ċikkulata. Ovvjament għandek temperaturi differenti għal dark milk u white. ċikkulata tissaħħan għad-dark u għal-milk 45 degrees mbagħad tinħadem għad-dark 32 u għal-milk xi temperatura ta' 30 grad u fil-white taħdem xi 27 degrees. U għalilna li minkejja ċ-ċikkulata kollha li tintuża tinġib mill-Belġju li wieħed jista' jtiem b'xejn bħala pastilji huma jagħmlu użu ta' prodotti lokali biċ-ċikkulatini li jagħmlu. Kemm jista' jkun nippruvaw nużaw prodotti Maltin, għandna eżempju l-ċikkulata minnhom nużaw il-lumi Malti u l-mandolin u sena diħla nkunu qed nagħmlu prodotti ġodda wkoll, ġifieri bħal tin u affarijiet hekk. Assenzi oħra li jipproduċu fiċ-ċikkulatini huma l-larinċ, il-qubbajt, il-likur u waqt li konna hemm minnu tajnih jagħmel iċ-ċikkulatini bl-assenza tal-passion fruit. Fi żjara tagħna nutajna għamliet differenti ta' ċikkulata bħal qniepen bl-għalen tal-futbol, boċċi tas-siġra tal-miliet u sit il-fabbrika temm jelabora magħna il-ħsieb dwar dawn l-għamliet. So we've made some really interesting products that are unique that you wouldn't find in many other places. One of them that's very popular is our high heel shoe, completely made from chocolate and covered with a glossy cocoa butter coloured outside, but it's completely edible. The big problem we've had with customers who've bought them is they love them so much they don't want to eat them because they look so good.